Yes, mnene. Yebo kakhulu Shongo. Yeah. Akusile ngakithi baba sesifikile Shongo. Baba. Nanga sengimnike Shongo. Okay. Yebo gogo. Babekhoza. Yebo gogo. Kubi. Esho. Kubi nguye ngekhoza kubi licala khoza. Inkantolo tithethe ibreak. Matibuya kufanele ukuthi kuphumele uhla lwemacala. Latawutekwa kungashaya iDisemba. Emajaji ngiloyanikwe ukuthi leli likujaji bani, leli likujaji bani. Lapha enkantolo kunelijaji lokuthiwa ngumams'Idla Dlamini. Nalela valela bobacede bomthandeni. Leli libambe siphoshongo. Lidlana luhlada. Okay. Leli jaji manje lichumene nebakaMagongo. Lifuna kungidla luhlada. Okay. Manje khoza lengithi-ke abetele bona la engibathumela. Ukuthi asihlukanise babekhoza. Tinyanga setintathu. Ngiyancinza. Ngiyafutha, ngiyathumela lo mthwethu. Fakazi uyaphila uthe saka ngimbone ngemehlo ukhuluphela ungaka inyakanyaka kunalutho lolwentekako. Licala ke khoza nakungenteki kumuntu lengimbonako nemaphoyisa onke lala ngona kumele ngabe tinhlupheko tiyawabamba aphile athe saka ayaqhubeka ayangedzelela lamaphoyisa. Nalo lukhetho nje lamaphoyisa ajaye kungibopha ukuthi ngiphazamisele elukhethweni agijimane tithatami lenginato la lukhethweni. Okay. Aphile esaka emaphoyisa. Ithi-ke manje lento la kimi kodwa mzwana libitwa leli cala nje wavele kuthiwa ufuna likhulunywe ngekujaka ngoba sengingenele lukhetho. Sisho ngana libitwa leli cala khoza ngitawufike li-withdraw-we kimi noma liyongishicilela ekhatsi esitokisini nangabe lo muthi sesusenze kunyanisathu sengincinze kumnyamatandla. Lulwimi selushwacile solo ngiyancinza ngiyathumela ngifaka umkhonto tithatami tiphile esisaka tijabulile. Sentanjani lamagesi wafakile ngiwo yini khoza noma vele bakaMagongo bangetulu kwami nemaphoyisa angetulu kwami nafakazi vele uyangihlula ngoba akagula akenti lutho ngimbone ngemehlo saka lofakazi lokukanti. Kwentuwa yini ngithi kabatongihlolela lokho khoza naleli jaji lengikhuluma ngalo lingijakile vele balinikile imali bakaMagongo lengifuna esitokisini vele. Nangaka ngento eliphutha elincane kuphelile ngami. Ngithi-ke khoza mangibanjwa nyalo ngibuyela lapha esitokisini. Ngeke ngiphinze khoza ngiphume ngoba lento seyakhiwa ngenkani. And akufi muntu akwenteki lutho. Ngithi kake nibuke lokho khoza bese ngetulu kwako-ke sokubuke konke mngani wami. Wabona lokuthi vele kunjani. Unginike ligama lingathi Shongwe sitayibamba sitawuwina. Sitawufakala amanye amagiya naleminye imithi noma nawe eliqobo utayisebenzisa nyalo le mithi ungilekelele ngoba mbelami idloti lihamba kancane. Noma-ke vele ngathi kuthi khoza hawu angilinze kuyoboshwa ngoba phela bengithembe wena mina kude lenye inyanga lenge ngakholelwa kuyo ngaphandle kwakho. Futhi nanyalo ayikho lenye lengiyibonako lengathatha imali yami ngiye kuyo. Ngithi awuvele ngisale ngiyekela ngilinze kuyoboshwa ngihlale ngidonse 20 years nakuhluleka wena khoza. Kodwa lo 3 months kumele ngase khona umuntu ofile kulabantu. Abafi bekhakhama akafi ifakazi awafe emaphoyisa athe saka bonke. Kunokuba labantu kubona sethi lo muthi uyefika kubo baphile esaka labantu. Naku-ke nyalo sebaze bawudizayina lijaji abathi ngumams'Idla Dlamini lingifuna phakathi leli jaji. Nemntanami lolo intombazana lomdzala ufundzela phoyisa ungibophile lo ngikhuluma nawo. Bengithengisa indlu yami lapho ekuhlala khona lo mfati. Endlu yami savuma nabo labantu abami wababili abantu abami ukuthi asiyithengise bafuna imali yamama wabo la ifaka kuleli. Ngithi bakaMagongo nalo mntanami bangibophile liyongena lesithathu lelo cala. Liya kuye lo jaji longijakile esitokisini. Nale ndlu yami ukuthi kuthiwa ngingayithengisi. Indlu angidliwe ithathwe bantwana. Ngulo jaji lo jaye kuyokhipha sijubo ngalesithathu. Kodwa le ndlu ngiyayibhadala eSwazi Bank ngaboleka imali solo ngiyayibhadala. Kodwa ngidliwa lihlada.
Ngidliwa hlata nje ngiyayisebenzisa yonke le mithi nje owasavumbana kodwa angiboni mehluko. Ngifuna kubuka ke Khozathi uthini wena namuhla. And sisetha khona lo fakazi vele simjube ngoba kwajutshwa lo fakazi kunconywana. Noma ke kwentekathi into kulamaphoyisa kunconywana. Na kunjani kufuna usala umkhululwa ke Khoza ngiyofuna umuntu kenyalo vele lo sathi amdubula raw lo fakazi. Ngisale ngiboshwa ebaleni ke ngoba kungivisa buhlungu ngaboshiswa ngumuntu lwabulala umkami. Ayena uyajangasa ngifakazi ngibathe ngimshaya umuthi akwenteki lutho. Nangabe futhi nawe sowufike Khoza khona uzinawusho ngesengehlulekile. Ongikhulule ngiyofuna phambili mngani wami labanye bantu kodwa nje awungibukele kahle kutawusho amathambo akho. Kodwa amathambo akho afuna avumelane wami lengitawashaya phambili nami. Kodwa ngikabi impela ngisenkingeni ngifuna ukuyena. La ngiyakuba. Senkingeni. Anisebenze ke nibuke lo. Bobe usungibukela nalolu khetho kwemngane wami. Nakho atwasho leti kahle telukhetho. Leti ngento yakuthi tithathe yami leti ngiloye elikhethweni nato na utibuka kakhulu ubuke elijala kaMkhombe nje lapho. Ngiyakutshela lo mfana ungibuke ejala kaMkhombe elikhethweni leli ngimise kabi likhipha imali liyangiloya lento yakonke. Awubuke konke ukuthi nike isikhathi mngani wami. Ndawuva ke ngawe nakhona niphindze ningishayele sikhulume yakho lofuna ngikuchaza noma lofuna ngichazela kona mngani wami. Okay, ngiyabonga ngisho. Yebo hayi asesitobuka. Ya angibuki usehluleki mani Khoza. Na uhluleka uthi abawufuni. Na ufuna ungisitha thatha likhali na uthathe lijengelo. Uthathe ingadi engube uthathe umthi wakho ufake. Ubite emaphoyisa ubite fakazi ubite mams lijaji. Uhlabe nawe bafe abantu ngibhadala imali mina. Mina ngeke kutamtandla sengihlulekile akwenteki lutho. Ngalinyanga yami lengiyethembe kangaka. Lengifuna kuyibita ngemthatha nganye ngoba ngentendo yaphatheka. Ayisebenze sibhadalana imali kuphela Khoza. Hayi ngiyakuba sesitosebenza sibuke. Alright. Yebo gogo.